hipa mapengya atsala ngapum khodoi hipa abotongba ningsenongba yusira atsadi chengyangsa zorobna liro lira automu kanyangse na khachore lungdire chengyangsa isa ngapum khodoi shibonon liro isa automu amonongu kho tsinung kona yuti amala lile hatse gono isa automu na lasiking la tangitana pumsonyore isa de ina hiba ashibulong tikeno shunam tsiramba yokhatai kire ningsegi kurebo manga Katulana asang. Psalms number 95, 1 to 3. Hitai kire. Rung isa abotongba senung. Isana isa tsungtibong zirangde akanyang ki tsanung. Isana abichingde aningse jot ronung. Ko aningse akanyang ki tsanung. Tuno abotongba isa akobong zirang lile. Zirangdi abomicha akoba zirangba. Hi amasabayu lile. Ade isade ki kuna apotong baning sinung mis asila kang pikachere. While the world looks upon me as a struggle alone, they say I have nothing but the sorrow in my heart. I'm rejoicing. How do wish they could see? Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me. I have good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You give me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. I know I'm not wanting, and this clouds here not new. I don't have much money, but Lord, I have you, and that's all that matters. Though the world may not see. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me. I have good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You give me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. And thank you, Lord, for your blessings on me. Praise God. Hatsabo, yusiza, yusi yuchicho lana rore, ko yusiza Krista tsingicho lana rore. Hila Bible lana tsana yona lile, isa yusiza, tsiramba yu, Krista yu yuchicho kona, isa akang lahiba, isa yu yusiza makap sore, hatsegono, tsiramba yu ata hero na choma chinomba, isa women pastor kang peke achare. Sangramba yantu aningsi ko ai chi atisjare. Ibanyanya sa userdi kto ya shuko manyalana ko shi zilana salanya sangramba mapanung baro nalro arora pam sangramba na muajasong. Sangramba yuyang mhimlai de sana tanghidana kto akoi keno. Isabum na YouTube leno ko krama YouTube leno. Isa mission conference use playo mission conference Friday evening nala dikena chingdor baptist le shola mung na tsiale hazala wazirati akongu na tsiale ta mangumale khadroido isa tigera chokidar chobi apio au anyale chana na le choba Friday evening limite na khujiko ko ara chuzara aning chula lile ta chang ba janna po anya chela nya kada na lile ajana lungri ne le ba
kuchini dang isa na lam chejanong tourist limited na zazi ko apu na pecha ziba anita ko chuzara shamjurtin dalam chenong achura chopi isa chugidar ba api malingte abio afa nera amungra sasamale la chuzara khatu dili choba achalile ajana isa nei ba bekha chobi yo chugidar ba yo atani danglam chenong chobi ni danglam chenong ashamjurtin danglam chenong longre na lerte kuchin danglam chesa machang yamsubo khabi dang kena chare asi jingda chula anyo ba korenra 2 Corinthians chapter 9 verse 6 lana 7 ko de thina isa atona la memorize habolino hibai hicha hila thada la ba chita lile sana matsi shunang apina matsi khano sana pholo shunang apina pholo khano ni chara mai pi su sana ma king na ma ta paluna lamche cho roi chang tuno kanyang se cho changrang bana mai re hi isa pumna mathena liba ko hipa yuhi ina hipa jingda choi khidina chanyasa achung de hi japani na chunung chai ba atongna lamya nong ta ajingda chu khune isade khata mapanung ba chanung ba ne da yona lero hajaba ina chanya changda nyare ko hila ajingda chu khune isa khang ni chesok ba cha isana jette mahle san chungang ni da nguchite kanyang na nguching ba kanyang sena chanya choyo machanya choyo ba ma tanya kanyang na lungpi na chang mapang ba yo haziyo na changda nyare pe khakadula achungyu khadu apina amlung pe de chungyu na ya de apina giving ni dang zoi sa chungyu ya cho hazada de giving ni dang zoi sa chungyu ya de kernal apide ze yu che ba pastor na de po le de chanong ba ni dang giving ni na de chungyu ro ba khala apide ze la complain cha chela ta de la pastor ba ni yo ba cha tuno ina tuno khala na mangi cheba na na kyansa ni che sono ba ni da za chungi de chungi re ba khala yo che ba pastor ba na azo pastor ba na apti yo ba cha na cha khan 10% jar ma jar dala 10% na jar ma apal ma jar ta ni il na la 10% na jar ba khala pastor ba de laling de pastor ba na yo ba cha sungrang ban na kya 100% jar ba ta 100% la na cha khali 10% de jar khala ha cha like ki apa ma ba mayang apal ma cha pa 10% to check la hatsabaza nayo stinginess has a reveal chare bakala za yo chirba that's the revelation of your stinginess we bakala yo chirba 10% to check la pa pastor ban yo chirba azuri tu chanjang sa isa hela zero pamrati sungrang ban isa kyang moa chapa hero ne isa na mapako sungrang ban 100% sa kyang moa chi chopalana isa kharna 10% hero chapolno kharna thale offering apa aning se chapa ate offertory prayer na tangkita ki na yo tangkita kechore sa tsungang ba na lang papa country chapa zare bumla na mapapa palung ba hero na zare sa tsungang ba kyang chapole no hila hipa Corinthians shitila river pool na te po yo cho sana matsi shunang apina matsi khano sana polo shuna apina polo khano verse 7 la ni zara mai pina susana ma na ba susana ma ta king na sama order na sama compulsion sama ba tanye sala sir na charo kanyang si longpi se na chang pa khana tuno khana kanyang se na chara sungrang ba na mayri pa khana cha yuna lele achana hila hipa ajinda cho khuna isa kyang ni che so ba cha giving hipa cha khode thingna hipa cha compulsory khot samara ba to chale ne chanong ba ama pa cha piro ko na shiblong cha runong ba ba aja sama tanye palu na ni che cho ai shina achungyu na yonye mayonye ajosa serna jisu krista ni chiro serna jisu krista mayro serna jisu krista cha sapro mathero arnal hida du chanu achana rewriting which book of acts la khodi san thina chagang ka kyungkrdi na ajosa book of acts bible study khana royal chapter 1 lan tike pakhalate chapter 18 ta chajosa cover chago book of acts la khodi san khina ro na chala early church chala san ngre first literal alimila literal masucheba literal namasupa atakatuna akunga namasuchoro literal namasupa the book of acts lai sanangre ko book of acts la ko de san thina riverti shangla riverti pe khala arna 10% to euro changam ba kyang mapacho ba isana mongre tani sala arna cha hila ajingda chulai sana ko de thingna arna palu ku shirmi ire pa luphire ire pa hachaba khala hajare amapa tija river
picture pete hero na zala na arna achung charti ai lamrti zrang ba yu chung yu ra charti kyang zoi sa chala cha na zoi sa arna mu chi chobai azan hila khode san thingkhang la early church la thingkhang la hiri apostles ti la 10% ma 100% mi hero na zrang ba kyang ma pa chobai hila isa azingda chola isa nangore azan hila hiba apostle Paul na sa zana yo ba za hili le zana king na ma tu sale na chanong bai na za ma cha kha ma za po sa ma compulsion ma bra ba zana sir na zo sa zrang ba kyang zo sa lasting na la zo sa lungpi na chungche na chanong ma ka ka nya na chang ba tan ye a hajar ka tu la na chen ye tu cha ba ma le lan ta ba a ko lan sa UK ka tu le ma to atwa ni ka tu na a bi je change ma le che ba anana ma le che ba khala 100 rupees 1000 na not offering la chela zaba khala offering collect sara ba rach ba de yogo azaba khechi sa ba de I change male ban hi che chono na azan khabong ate 90 rupees se kyang hero back sana ba ro sa zada yo che ba mani che ba azan chen nong long lam khang la zo sa kanya na long phin na chang ta mali post tu sala nya fo po chenong ba ni da azing da chone sa te yo na male ma hala ma kanya na cha chote na la zo sa ma cha chot sa azan river pol no yo ba kanya na long phin na nguching kanya long phin na zo sa chang ra ba tu no khang la kanya se na cha ba da sang ba na khachore ba khang yo na le le azan isa jong bi donation lishoni da janong chang zrang missionary muchini da chang mission da chang isa janong cha de khabila yu re ta pas le ku chila sang hi tui jo kan la ma cha zhong ra le ha cha tui chang thela ka ta la cha la ni yu re ta pa ma la zu za ra tu ri ti ka ta la cha la ni zala ma cha bai zala ta cha bai ta cha bai pa sa cha re ta ni sa la la zrang ba yu na yo ba cha zo sa kanya na long pi na za da hi cha zhong ra ina ha cha tui ma cha nong chu da na na cha nong ba na cha ha cha tui cha ko ba za da ma cha song yori azingda chu kuni sa kyang ni che so ba cha zli le azana isa hila kho de san thirna New Testament ha zo sa church la zo sa Book of Acts la yo chori sa dikepo church asi masu che de hila river pol na apina zo sa Corinth li sho kyang zo sa sidi tha ba cha hila 1 Corinthians chapter 16 verse 1 ko 2 azalai thana le ba cha hila river pol na cha atila Macedonia little la lipa U30 nang muchi ba za apina nye meyang cho nye ka cho tuno khala Macedonia la lipa U30 chaya za ara achungcha akingchi za ka tang zo sa ara min da pamaling za shir ko ha za bo pamaling ara shir na linye ara ilam se linye sala ara ilam na linye sala ara ilam ba ara chungcha ba za zo sa analang pe cha pa khala thale de sa Jerusalem la lipa faithful believers ti user di kyang faithful Christian di kyang azu sa trono ma zar na chungche chu bai ko hatsana hila khode san thina river pol na zur sa chachi ba Corinth redisa Macedonia la liba lisho user di kyonar na sang mucha za za muching ba aza kanya na lungpi na complain tu cha aya ilai tai da ba complain tu ma pa khana kanya na lungpi na zur sa chang ba khana hila river pol na zur sa tuno khana apina ana che na mucho ba na apina yuzi chona zo cha cho ba la isa na ngure Hebrew shatila khode sa thirna azingda chola Hebrew chapter 7 la khode sa thirna hi pa Hebrew writer na Abraham ni dang zo sa mention sa na le Abraham na zo sa ro cha la ba khana yang char king ma ya da chi apina ma che po ko che po khana api thalin ro te hi pa Abraham na singrang ba kyang zo sa amma pa cha cho ba hila azingda chola isa nangore Hebrew writer Hebrew shati wa kha chapana hi pa Abraham ni dang mention sana le pa hi cha khode sana a hi azingda chola thali Old Testament la khode ro na Genesis la zo isa nangore Genesis chapter 14 la zo isa hi pa Hebrew writer na hi pa Genesis 14 sa pi na zo cha cho ba isa nangore Genesis chapter 14 la hila isa na chi chan hila ngure Abraham your nephew Lot is upon the maternal Bible Lot kyang nyam na josa yang lipar na josa pikyang nyam na maya choba apikha war chaya de hi by Abraham na sa your nephew tronung baning tang Lot support chanung baning tang vacho hachabo khana bana Hebrew la thana le choisa ko de Abraham na bapo hachaba ro cha ba cha ba battle sa kokpo khanga thale return charo chuna hachada de hilai sana ko de thirna first 10% zungrang ba kyang cha ba jingda chulai sa hilai sana ngore Genesis 14 verse 20 la
Abraham na zengrang ban dan yes la Abraham te nan ro thala ba ko khana ikyang ro po khana theronolom cha chana ama pachana pa zengrang ban mayo tan yes la Abraham na akanyang chuna zengrang ba yo atro khuna hi ba ro cha cha ko sho khuna zengrang ba de ha chos kanyang chu ba apina chos hi ba 10% ama pacha chu ba lai san ngure ko hi hatsa Abraham ne ta ama pacha ba bi khalai san ko de thing khana king of Salem aning ha chos Melchizedek pa khana ni cho hatsa ba khi ba ma pacho ba ko hi la hatsa is ba similar sa kho tu chi san ko te Genesis ka na thing na ro na Genesis chapter 28 la cha chos thana la ba cha Genesis chapter 28 la Abraham your grandson apyo shamtur Jacob means a battle bo matam khatula bo khala isa pam na UK mathena lile chane in the UK apam mayo no battle bo matam khatula pe na ma na chursa pi apyo akang kham chonu chi chi na bate achaba matam chi de achaba battle matam la pi yeps joya de apyo milang na nilang tati khang thuna leather achursa lopa choro choba ko lopa choro bo lopa la cha nilang river ti kat choro value ri cha ba cha hiba Jacob na api milang na nguchoba hatsaba khanglang nilang na se tsangrang man hiba Jacob te choda choba hatsaba matam la api yep choya te amala aromang Jacob te tsangrang man choda ba cha Jacob te hiba limitam khila na yep choya ro hiba limitam hi na ko na china tra chu chu te kyang ina chorsa moa chanong ina chanong ko na china tra chu chu te kyang le ina le ina protect sanong ina zungti ina moa cho kham cho ba chanong ba khana zengrang ban ningla na yuwa na chachi Jacob te choda chere ba acho se Jacob cha pi nyeka na nyemya na amilang na jesu sro ba khanglang verse 22 lai san ko de thingjer na hila ko de san thingro Jacob na chorsa kha tang chorsa kanyang choba na pi na zengrang ba de chorsa zengrang ba de yu ba hida yu na lile hipa amathe lung kyamba na mapanung ko nana chacho athang bi nana chacho athang bi lana nakyang thai nolam chanong acha Jacob nasa lapcho kutsi mahal san kanung ra aning khato to matang tanya lapcho alang thai athang bi nana mwa cha pala in thale thai nolam nakyang chanong bakala heba Jacob na chursa tsungrang ba de ning cho cho wow cha jan tsungrang ba de ning cho cho so hatsba khala chursa hilai khodi san thingrang hi the Mosayo using Moroy Bekala, Abraham na Zengrang Bakan Terishulam Mapapa, 10 tights, 10 Mapapa, ha Jacob na, Apushim to grandson na, there's Zengrang Bakan Chapa, Hiriapam Satingala, Mosayo using Moroy, as there's a Zengrang Bakan Mapachopa, go heat Codes and a soap and a young chinabana, Zengrang Bana, and yet the two salani can't tell each in the Moajan and can't tenable mayo, Tanya voluntarily, kanyana voluntarily anyana tsunga ma kyang chachoba ma pachoba iba isa kyang ni chesore hatsabo khangla 100 years later kang tsukadu khangla do atela mosa using rucho hatsabo khangla hi khode mosa using tsunga ma mosa kyang using thari chacho iba mosa using robo khangla la are you low ba tsursa malichi ni ticho Israelites la chang Israel rati yo Jehuda rati yo using the malichi ticho ko hatza ai china arna using ai china arna mapanung tikecho ko Israel rutina chorsa tsungrang ba khyang mapapa khode isana chapa ni dang lam thingr dang ani mianong hipa using khode Leviticus chapter 27 and thingr dang using hachorsa Israel ruti na hachapa using cha tela adopt chana chorsa mosayo using la charana chi na chorsa li na roate yang charami aru king mi chorsa malita na ro ko cha da king king na salanye using chana chorsa ara mapatu mapanong le ro hacha temple tax sang ama pakuyo tax sang mangala palu yo kanglung re mapapa sang ha singla na sichepa hachorsa singsilung city chang alila na choroba di chang hachari apamcha amasa tsungrang ba yoye hachari pamcha chanong bai ba cha hachorsa ara na pichi na chorsa ro chong hachabai sana khode hipa Israelites rtiyo ara pe khala Hebrew rtiyo ara pe khala isana khode thingna arana amapapa cha kangla chorsa alanga sangta charana malita na maparocho ko arana first amapapa tu cha chokang arana Levitical tithe eba khangla yocho Levitical tithe ko hipa hi cha arana hipa amapa hi cha arana hiruiso
ama pa khape khala na ama pa sa khapalo nong ko hi ba ama pa cha priest ti khang cho ko Levitical tithe tip ne Levitical tithe po yo chokala Levi khang la Israel ar ahung thare anya ali chang te ar khang ma cho ba isana yukhela ma thena lele achaba Levi ra hung chala changrang ba dike nong ba ni dang pa cha tho chen na le chona heri ama pati cha khapalo nong ko heri ama pati hajari priest ti khang hajari Levi ti khang cho chala na chen na le so li ro cha cha ki ting cho thare ke ar ma ke po khatola na ma ke po ma yala isana nguno Numbers chapter 18 verse 21 to 24 chala isana nguno second lies and ko de tithe ar ni pitch ba cha festival tithe pe khang pitch cho ar na hi pa ma pa ma ya ba chati chanang ba yo thare no shulme ba ar na pitch cho ko hacha ba tithe hacha ba pi de cha ar na hacha ba amma pa yo chati chanang yo tithe pi de cha ar na hacha ba ma pa cha pi na ro nong ko sana amma pa cha pi ro au na pi ro khang au ko de sa pi yo household appeal family members ti mi ko de sa hatala Levirity kan priest re de yorba Levirity mi zin ara cha ba ama pa cha changda na chu sa chu re ba hacha anyu ba ara na pitch ba cha ko asang wala cha thingkhan la kang asang la ara na chu sa kang asang la khat bi a chu sa tait khat chari thai shulam khat chari ko kang asang la khat bi cha ba hacha cha ailamerti ilami freti achung char de khang ara na chala chari ba ko hi pa arna khode charna kang sang la chu tai chapa hi pa pe khala cha arna atazna lula ma che khanu mo ko ma che hanu mo de mi ma che cha apum na ri na ma khapa khla ma che lu anai khadena matam khar la la chu so arna yo pa chari ba ko cha ba cha ai lami fredi lu malerti achung charti ro pa kang cha arna kha kha sonong bani dang arna cha ta ngu chiri ba khali arna ama pa khapalong ba tuma ba ar lula me chori arna yangli chon lula me cha arna zake ba chari pa khla ar UK khune cha isa na ngure ko hiri tithe asang Levitical tithe sang festive tithe sang mahala kang sang la khat bi tithe sang hiri apam thingkhang la hiri cha chupa yong ba kor vasati yo kanglong ri yo tithe hilai sa ngore pachai la a hi jing da chula kuchi ning dang choi sa mention chana male ta hila khode san thirna hiri kanglong ri ara khan chupa yong ba yo chori sa sungtung la na choro ba singselong si ali la na choro ba juyong ba di hezari apm yo amapati di jori so yo chopai lai sa ngore atana excuse me Bible la atana yo ba cha mosa na using thare cha jori sa ma khe choi de ha cha pe khulang ma pa cha Abraham ko api grandson Jacob nyana ko ha cha ba cha voluntarily ma pa chopai ba isana ni chi anong ba khadu ha cha ba khana hila khode Colossians chapter 2 verse 14 la khode san thirna Colossiaram anye thari ma la khode san thirna ta thana lele ko isa nyam ya pa arapa using cha apina ni pe cho khala chai hamke hi ji kho pa khala yona lele hi cha river pole na josa Colossia la le pa utility khang ni che sok chu pa river pole na tu sa chone hi cha cho khala atila kanga de la chine chi khur roba khana minesa still jihudarati ate Colossia la lepa jihudarati thang New Testament believers ti ate da cha are using la to tsiya choba are using Old Testament be khala mo sa using to le ro ha pa using to pi chi choma Jesu Christian na yoba yulamang ipa zang par chai anguchnung atongte achalang za to are na lama pi choba ha zana river pole ni yo choba lele ko Roman ra asam ma kipa kilas thingkhala hatsana nya khatu using na malacho beach chona ma ta yutsiku tuna tsangrang ba te langsore justification by faith not by obeying the law pakala yona lile atsa using to obey chana lipa hatsana la khote se tsangrang bar chingte choisi sa cha choisa alang sa mangunor ba tanye yutsiku na to ha choisa nya khato cha choisa justify chanor ba ni khato cha ko Matthew chapter 5 verse 20 la yo pa cha ha che ko in anarate yore using achang yurako Pharisee tena nare yutsi aho machano nare ninglang yangli ko ko desa ninglang yangli la ko desa mazatunong ba cha hi pa yu cha Jesu Christian yo chopa lele Jesu Christian na choise Matthew chapter 5 verse 20 la yo chopa lele ko Matthew chapter 23 verse 20 la sa ta chana lele nara aho ha
using authority ko Pharisee nara akharati nara aham lichi singma rowa thungvi jingra ko dunia hiri lana mi tsingrang ba kyang thari nolam chare ta atungte using atopa atazana yuche yanglilam ku yuche chopa chachachi pere apa tsasa machachachi pepo hiri sa pi chapai po kala jesuk san yo chopa lile arna ahi zingda chola using chela zorsa arna ire ba amapa sa ahi zingda chola khata arna mapa ya cho zorsa kanglung ra mapa mi arna chere animal sacrifice arna chere khangla alang thre zang dada alang thre ke kam hero na sunga ba kyam pare tanya sala atung teu ba yuje choba za ar chamal choba hiri Pharisee hiri authority cha yuje choba za ar chamal choba yanglilam pa par kyam mai ni pa par kyam choma nya ba atazna akabi Corinthian la river Paul na yo choisa par Jerusalem la tela yang kong sa kong tike bo zionong male bo chungcha na la ba ta sri kyang chanong ba tinong ba malam cheba par kyam yanglilam nong ba choma nong ba chanong ba ngucha za chanong za malam cheba hazana Jesu Christ na hiba yuhi cha yo choba lile hazana hila khode san thirna hiri juhudar ti mi hazarsa arna ahi jingda chu ina zarsa arna ter nolam khang amapa tu chenong lo cha shi takchar cha I cha nilang yang le banoi ba kam te wa cha ta lam ya chu cha ar yula ara ke tu chora chi shi ta la kang male ba yu che la kang male ba haza chara chi ni arna tu ma banong lo ngui che cha amapa sing za ma ba za ha zan ka ke ko bo khang lam chu cha ta zan la Jesu Christ na ar de yo chu ba la yu sa nong re aku di ba Korean rat thai tharo ara khatlana anya khode san thirna hazana excuse me Apostle Paul na Macedonia litroyo as an example thana there's a Korean rat ti yo chupa lai sanong re isa pam khabi yao khabi bachang ya no na da ba chalang filang khimala ba khichuba pam no ki chre ene yikhe khat yo no na ma yap sono ban na Bekha kat la isa nagare tijer kadu arza litro nye ke pe chere ba litro yo social work tha jo zara ku be de rang pha kam thyo rang atong li chu cha ar social work tha pha ra chte akhona a hi goa le ba za mangu chere ba goa ki kong chu le ba za mangu chu za pha ra chte zala ha za dikan kadu tijer kadu za goa la za lungo za de chele lungo za de chu za per kin jingra te la pizza sanong cha achro ma za a za na ar mayang din za apara tijer dina Hey, hat divido, adela zing cheno bane tai. Hat divido ya akhetsa machare ba, hita tu yare ba. Tala amayang khatun ba. Ay tai ke tu hat divina ko bina, hat lobi ko bi be yo chere ba. Ado hat lobi dala akhetsa bo zala zing chi chi ba zana. Cheno ba mba the ba. Azure se example khatu. Azu UK is nagar chati ke jo ba zali le. Azana hila khode sana tirna Apostle Paul na sa kamatyo Ade Korean la liberty mi atela hat divi lama the cho chai hat lobi to mate cho chai sa azana hila yo ba cha chali le isate hazur sa kanya na lungphi na hazur sa chang ba kana yo na de ta azinta chola book of Acts ko de san thirna utility hiri believers ti thousands of believers atela nimong mo ko sa increase ha jo ba san ngora ba book of Acts chapter 1 la kiro kana river apostles tina hazur Peter tina chungute these are the last king chamalan de roba hasate arana hazur sa tu sala nero 10 tight zero na bo mayo tanya hazana isan ko te thingkhang la arala hazur sa yo chore sa 90% 100% hero mapachoba chachoba isan ngoroba hazana chang ba yukhuna hazur sa isa kyang sa ni che so ba ko te isa ba lo ne individual khadona Jesu Christ za khachorna Jesu Christ amaiza matherna Jesu Christ ne kyang moacha bai changrang ban eru ki kyang moacha re ba ni che matherna hidatu chapalasa khich ba mleno hidatu chanom Old Testament la hazana isa na khode thingna Old Testament la hiri Juhudardi Hebrew in the hibayo lesson studies had in a iron dan lam thing aya utility hiri khata liro chuna pose in the lam ya chwe tondo khangla arayo government yo using khatuna tut salanye janung bai ba zada arza liro chupa government kya janung asalang tulro chami chapa ariyo temple yo 10 tights mi ariyo haza metrisa mi chapa khawlang kuchi yo trisa kulang alang the jorsa trisa chapa haza khana sungdong la na choba sungsilong si yo 10 tights mi chapa alila choba sungsilong si
farati alang theri mi cherba hatsaba kanglong ra ta chi mi cherba kanglong ra khang la khibo ma chi khang ra ba isa kula kang ba kanglong ra rambala kang ba kanglong ra hatsri apa mi cherba 10 tais cherba hatsne lam thing ti ara khatui hatsri sa sami mo ko china liro chuna ba ina la da lam ra ba yiri user ti thing khang la hatsata ara sa using lan hatsri so mu chi na ro cho tanye kote Jesus Christ khala chai sa chuna zhe using di apam za zhe sa animal sacrifice sang zhe pun za Jesus Christ na khala chai hi pe choi ba kana la river pond sa ni che so ba za zile le ha zena atele animal sacrifice ma cha ta isa de la pa cha isa na amani shi ta kang long re rang yi pe la map se po ta ma ba le isa na zda ma cha re ha zhe sa kang long re ma pa ha zhe sa ha zhe am pa apam za ma cha ta de le tu long kana Jesus Christ na khala chai sa apam ne da ham ke na zhe sa ko zena atele isa na zhe sa animal sacrifice di zhe sa isa na ma pi chre ta hila khode san thing na isa chen lang isa shang isa pe khala la isa na khar na tu shikayo ma pa inu ngure khar na tu shikayo thar nolam hero ma pa khang hanayo ma pa ngure ta ni sala kanglong ra pa ti apam na khichi ni hero ma pa le mangure ta isa hi khatoi akanya no ha cha pa using la na ar apala na le jisu krista khala chai sa ba kuni sa le che ko ha cha pa ar apala isa male 하자다 지수 그리스도의 나닝당 이닝당 저에서 머서리나 그것도 이쯤이 천년랑 이삼이나 저에서 아범 저에서 키자 키즈는 강물의 주미 아범나 키나 알랑터라는 히로 저에서 유진 카도나 이사 government 경 저놈 고데스 이사 리쇼 경 저놈 랑바바바바 아물롱 경스 저에서 저야 라치농 바요 카도 다 지수 그리스도 칼라차에 서버 강랑라 아들레 이사 카도야 그냥노 아들레 이사 타이노롬 저에서 isa ni hero ma pare isa ma panyi chomi ba using ara pala apamlana isa lechi choina ba zakhadu ajana hila korenra shitila takula changa cha la yoba isa na ya if you want small return then you give a small return amount small amount that if you want a big return give big amount pa khna yona lile ai kyo khenye khangla ha chos ai kyo chanong ba amala khenye khangla amala ma pang amala chang ba khana sa zrang ba yuda yuden le zna zrang ba na yu ba za kanyang long pi na zro sa na chro ha zri tu zrang ba na khachori ko ha za zrang ba na mayre ba khana sa yuden le ha zna isa ba na chagang gang ate aroba sunday sa thanksgiving le ha zna chanye tin na tike boy ate tin tike boy san tangki tana na zrang ba na hila khode san thoro abraham akangla jacob akangla chang zrang ba na arur pe tin kham chu chu ba na 파차 증랑만의 정 보여 초마 다니 아르나 그냥 나야 증랑만의 예강 감초 호마도 아루르 베디니 감초 호마도 마 증랑만의 암마르라 랑말라 이입 줘야디 힐라스 증랑만의 디 초다고 증랑바디 이딜리 호마도 아츠보 증랑만의 데서 유심 들기 아빠 뭐와 저놈의 호마도 봐 그냥 나 저에서 증랑바 향치 초 증랑바 향마 버초 이사는 우리 하잖아 이사 유저디 범나 로발라 이사 범나 땅키다낭나 증랑만 그냥 두 저널로 두 모아 저널로 하자바 모노 비보이산 히바 시블롱글라 시블롱보이산 증랑만 그냥 마빠노 하자는 히바 thanksgiving is 칼리 쿵거리요마 that thanksgiving is the whole family you as apamrio 아우창 아자르창 아지르창 apam요 리레 하자는 증랑만 나 강라서 증랑만 가다나 모아저로 하자바 이치는 주자르는 살라니 이로 증랑만 그냥이나 보카나 증랑만 그냥 저서 gratitude show 사는 바 니몽 카톨리레 하자는 이사 apam나 증랑만아 저서 가다 치사 그냥 모아저 레르인다 럼티네 있잖아 아로발라 미노롱 맞자바 캐노나 보카나 바 유쿠니 창다레 아유처럼 증랑만 모아정 아멘 kanyare isa christian akangla isa anguchunung chato hiba chaba khuna isa akangla kanyana ekyange sala kanyana chaba khuna isa akangla isa yo family la isa yo nabi kuki akangla hiba pholo na maware khona bible la na hida yang china hiba isa kang mathe so de isa rona liren sa ni khona be ma sanong tangesla isa atomo chengi dena ala chro ba ka amaba chanong la chro ba ka hiba 10 tais chanong la isa na isayo sumase mali nong tangis ala do chura baka chachokuna isa akangla sa amwarong chana ikona isa sa ronan liren sa amawanong ala isa ngunong ko isa amabacha bala ala makap sonyore isa na hiba ashibulung gi tamna rogo adigala achangji chura bana isa kang kha tangza lang nako isa atomu amwanong lang baba dilana ichigo kilana sa isa na amwanong ko adisa chura ba yo hero kona isa kang changda cholana sa amwanong ko hatsego nong isa ade hiba ko khami pe bachno ba lile isa kim chanong tangisla ina tangidanang yuna khatu anya changdang yere isa yo hiba sangya ba abi
litro la khatangi tikera nakhona isayo chongjor litro la useful conference aro Friday night lana dikhe kon aro khyono yale hiba ashibulungsa shomala achanga chano balile hatse gono aro khatai ashibulung khyono roro hiba ashibulung khabacha chongdo yangla amwanong chasong aro nabi ko ki akangla hiba conference ko na ala chira ba cha chingke ba kha doku ki chasong kona isana aro ning tang tang kinam chanong ko adisa shomala ngina liba khaiba service khadu liro hatla nolom nyap khadu ikano baliro aro akangsa isana lamchena tang kinam chanong ko adisa achangka cha aro journey ning tang hiba isayo litroi rona isa khang thalisa kanyana mashirdachi aro yo journey ayung la chirong ban arding aling kona hiba ashibulung isana hiba machangna tang kinam chanong ko adi isa yukak kudu na amin chanong shulam Christian education supervisor I mean, Sano by Kitchery, Machana, thank you, Sare.